Me sebre no nokre eye bakope nokre de kwatre kwa bonten a won fere entina me ye me week bookings no ma fa UTV Agya Kwabena nka ko be so nka yi na firi ho ara se na nka de UTV akosi Kwabena akosi asapon ye na be hia anan ene do ma hene mu but Agya Kwabena esa person din ho abeto chopping board no so Agya Kwabena be din komo wa be kasa no be kasa na fo je se wa Agya Kwabena wan kasa kora na nka ye wa sa be henya asem ene Wednesday ye Agya Kwabena be kasa no be kasa wa sa be henya asem ama media de so o ma sa body minimum twa bibro no aha Penyah block media best wa say ni dey mu o be like video no ada ma subscribe button so na be click notification and for latest updates na be kire wa adwen dia ma me e wo comment section mess wa so baso no wa share video mo for so anya bi ahwe eje nyina enim Agya Kwabena amani our film since last week Monday. Agya Kwabena has been on the chopping board. Amanfo atwitwa ne sire na basa keka bi pa de akyere no. O madam UTV. Agya Kwabena. Ni nyina fa ne nsem obeka fa o mu no mu ka an helicopter na crash no zen kasem Gyamfi na ewu ani ade no. Agya Kwabena be kan na twitire wo mu. Ene no mu tan ne o mu anger towards him. Bo blaste ne paye keka bi kire Agya Kwabena. Ema ebi ko Agya Kwabena dedem. Ema later Agya Kwabena returning motivational speaker. What I say? me ka se me na me na ma me de nwom na mpapi no a meta de bo me bra esanse nwom nsam no eye fotusam eye akwankere enti se wotie nwom a eye nwom pa na se wotie mu nsam na etu ma wo ye niam bi a ebo wankaso abrabo nwom bi a metie no se never live a life of regret. Never live a life of regret. Man nya anti ma brabo a ebeye manumi ho abrabo da bi sa manumi ho abrabo no menni bida menye bida na se mentina bida na se mombu bida sanketi wiase ase a nka na mebi ho anka yenye said ye can you say life is like a teacher or like a school. The more you live, the more you learn. Enti se ye nim de besi chinenti ne pempie no ye bibi na ya nwene ho se na be ya sa okira ne koba yanka se bi hu ne yanka enra de atwa mu no ubu nkopo hwe se enra me yemfunso bi enti enne sanfunso no menye esansa wunim de baba chinenti no wo ye na de na no wa ne yie se na be ya okina edura ubu nkopo hwe wa chia wanka se de me ye manye ne yie manu me hu ho yi eya ne kan ya yesanse wo ya ho bibia enye ye sa abre no menim se ye kasai obi da yare mpa so a abrabo bi obo ebri bi abese kwa ne etunufo na wontie no ene sa abrabo na obo ye no ama ne da fom na wontumi nsore asem o ka yare mpa so no se sanka me hunu yanka kasa futu ne de ma ebri bi abese nko no anka mtie de bo mebra anka nyene se ne me da hoyi sa abre yi no aye too late when we be enye ye. It never live a life of regrets. But what they said they are becoming neno. I bet they be so abachina. Your generational curses and your generational blessings. Bra Adam ni Eve edi ne bone omo edi aduaba na me no mienu ye ni hobi. Nanso saadi na oyeye no omo yeye omienu yeye no. Esunsunsanso no yen kura na affect ye more eche womo a aye no sabre no. Eti dia wo ye ne no ke hu so china bubu ho akonta na makonta na bubu no bisa hu se mebu akonta eba mama botoyem ana akonta baka se me hu ne yanka twene hu na twene hu ye da masina no pay Agya Kwabena tani motivational speaker is na otatema motivation till that mama by force other motivational speaker and anybody because that omo pa chew ama Agya Kwabena ema na nse hu se akosu Kwabena edin ho beteye ema omo tani anga no from UTV Agya Kwabena ekosi UTV akosu Kwabena etso mo yenso ye nipa mudi atam e wo social media bule yesan mutimi baye DM na mo transam chese mo de yenka obi asam aban wo so a aban yenka nasam sister wo pese ye di wura September ni mana busumi ye di ani wo pese ye di wuram so wo pese ye di wuram di ani bukuto na TikTokers ye de bemma wani mu ni akire ye kan okwa na akire mo
se wo yen semtwereni na wo de wo se ope ho asem afo ano bra ye so wo beje ya wo se muso atemdidie mu ya wo se muso atemdidie mu beje ani mu ni akire moye mu mpanyimfo bi a mu ye nyaatwo mu nza mu mo na ya wo se atemdidie yanchi ya wo se atemdidie na betimi mu mo beje no woto kana kora na akire wo we nya politics sembia wo ye panyin na de wo so mu ho na de wano be ba tiktokers so a wo beje Saka bintela to me the attempt for years. Now about o man ni antumi anya ne hwe. Yesa ma ne national security bon ho ban a. E na yen kurai, wo ye panyin na wa adwen se o mu na de be ba tiktokers so a. Ye mu bi ye be jew. Ye be jew anko ba pia. Atem ni die ye nche. Kabi mami nkabi. Ye be di watem. Ye hu se politics no mo da dan ya tem didie. Mu di ba kwa tem a wo ankasa wo ye oba. E na mhwe se de wo si kasa na emotionally wo ye weak. From mutri su kosi unase wo atemdide bebre wo ho uyo oba me pa cho bu ho ne twu fi tiktokers nsem enye sana do ho ase wo do ho bewuram se ekima sister obeje ma okuna jibi me ka no kra na akire wo me ka no kra na acho enya ni no me se tete enya ni no generation we why wadin so umu ho a yeso ye de be ma wo se umu ho a obeje umu ho a obeji no woto Agya Kwabena se wo gina ho me wo pese ye di wuram dia ene e book ni yeso ye di wo be wuram modan mu nya atwom me hu ye nkan sentwereni dia nka wo de wadwuma na wo ye modan mu politicians na mutiti TV station so abanya semba ye kabi we so de ba ye ntumi nkabi hwe sister ye nya ne sa o ye nya ne sa ye hu sa atemdidie na timimi ye ntumi mo ye mpanyimfo muni ni mpanyimfo ye ntumi fa mo nkokot ye be di watem temdidie de ye nche ye be di watem ma emotional ye be weak sister dwena ho ate me pa cho dwena ho na pe ba bi tina enye sa de be ye wa puis no aha be ye wo tan on de Agya Kwabena nanim aye wonu de Agya Kwabena wo fam de Agya Kwabena fam no e be tire Agya Kwabena de wo de fa ho bra wai fa ho bra na busia ene 20th August 2025 Wednesday UTV Agya Kwabena wa be kasa yego tennis ma okanimra no yombo this is the Ghana for Eddie we adisa unya Ghana ni biom me Ghana di papa mako so Ghana ni akopum wiase awie. Good morning everybody and the Wednesday yaba and then she said mo hu mi ache ene baba ne date bu say and na ye 20th August 2025 aka 10 days na boso mi ko na wie no mo tua ye ka ji ani sa ti kan hu kopim 10 am na ye fa addition so ma emro and I want you Yomo. Me say yomo na shame. Carry fee. Online about you. Me say bre no. No kre e ya bakope. No kre de kwatre kwa bontin a won fere. Esanse odum se sa notie. Atro. Be fi amasama bedun kran no. No wasesa no ho be impredu. Odu poku asho ba sesa no ho. Odu ofanko obere ba sesa no ho. Odu tesa no besesa no anase myself no besesa no ho odu achimota o station besesa no ho obedu tesa no besesa no ho obedu alajo besesa no ho anse obedu cycle no wadu akra no na entro wasesa no ho be impredu na so no kore oda tade koro no a ebe fie chiri akobibi be ko bia wonsuro enfere esanse oye no kore. Thank you very much. Oh just no kore because why no kore as one kind no kore. But TikTok is for them buafu mu ade ana buafu. Just what chirem say asmo kan no crack. Nothing but the truth. The truth. What I say? Nothing but the truth. Ma mo na mo ntiase. Ana modwa. What I say? Mo na mo ntiase na modwa. Agya Kwabena. Na so be kan no media de so. Eguma sa body minimum ka bi kire no Agya Kwabena at long glass afi de udiada Ghana for na mi hira mo se modern e ho ache no na watchi fiti Monday de papa wa bre me hu se weekend de magugu mama na sa na e pe no na mi hira mo se mu nyina tie ye gina Kwabena fo nyina na mu ne esra bode facha me Agya Kwabena nti ye de nyame sa na watchi de mu de Agya Kwabena fom so ache no Agya Kwabena fa we ye futu next time asamba untimi tackle both sides and kabiem what say ensa de omo fa ho che on de de ayo me sure so ko fie crowd you crowd be say hey papa na we de dan wa kofa be kafra
na next time show can say obi na e kana sem se hwe na wan koye boni ni bi Ghana for a most of my so many Afia ye me ko comment section bi say hey Agya Kwabena bre Jesus na what you dey find about there's a kind of ochina ni we dey obi fa ne ho bet na Agya Kwabena wa bre wa kafra. All right, quick one. Agya Kwabena UTV. Daddy, kafra. Kafra pa. Na dia tie ne se panyini wotena fie mankwala we nanka yebu nanka wefo a woka ho bi. Ebra na NDC aban ewo opposition a womo ko demonstration a na Sammy Gyamfi di animu womo to nyom kum nana do ma ye urade kum nana do ma ye kumba wo mi ama ye urade kumba wo mi ama ye e pa chaw na wo ye adwuma wo UTV enye sese ni afaw yamfa wo adwuma January eyi dabi 2025 dabi wo ye adwuma wo UTV a che wantumi ama meka ma mrante na hu se de wo mo ye no enye ye nyina ye wo kurom ha o enne NDC bapa na obi ka bia we say we should crucify the person say na wahu say obi ka sa asem ni bia enye say na wahu say obi to sa adwom no a enye na mpacho wo sa abere no wahu say na enya na eya semisa sa abere na Sammy Gyamfi mu keka sa ansem no wahu say na enye ebere na Sammy Gyamfi gina ho ka kire yen say akufu ado se waye tenten e chan private jet enti no sesi wo high jet a ne boye den e chan bibia wo oman yi mu no wahu ana sa wo si dua emummo kwaku a ebubo ahwemoma yeguso ye hwemo na sesi de ekoso na ekoso ba ni nyina no de MPP ye wo power mo ye no enua bi na sese ya bo opposition ye de ye enti se utimi condemn that time no dia this time obi ye na condemn ya ye ni problem ba se sa abre no kan wa no tum na this time mo ye se wo be kasa ye be mo kan wa no atum simple as that because ye hu se mumu media fo no mo tena se akwanya na amonya no mo tena mo studio mo tena babia mo wo no na mode kan sempe bibi ma mo ho enyo man ni mpuntuo na mo pe enti NDC ba mamuo mu ye nim a number of media personnel sa wa ma wo mo adwuma wa appoint wo mo na wo mo ye all because they spoke for him when he was in opposition enti daddy kafra ye na de udi ye because de na buru di kan nyini ye no ono ene di kan de atiri moden baaye enti enye se panyini mofra be di na tem dabi me ya ntetem sa ntimi ni watem na mmom no kora ne de e be kan wo man yi mu NDC per Assembly ya me ya pa ya me ya se Agya Kwabena UTV nipa supano ya me ya se ye supano nenso yese toa ne pe na homa eso no kon achichide pe ni moja dodo a efram mo sa nkofo ye ntimi ebu sa bene to ye nipa wo ho no mo yese susubribi sa aka sa me akada susubribi asem si atobo ase ana ade biara ne foundation ne fapem no ena kire edani nsiso hwe memete wo no sabe me wa amanyoku abiwo mu nanso sabe pem amanyoku yi a amanyoku no chia wo sabe fa pampa bi so tene no amanyoku ne muni pa nyina ntume ye peda emini pa nyina ntume ka sabe ade e bebo amanyoku no ana ade e be mema ni munyam aba amanyoku no
Ubeka sembia emfa animunyam ma. Nenso menso ma me se meka sembia edi animunyam beba enya sakasa. Eni pasa wote wo. Na se enra de ne nya na so de no enye. Ade no efiri ni yini ni ye yi a ene soro no so nya ni nam. Yete Ghana hey ye won sam asabe wo mo di amanyoko space ahye wo ka. Binimu di amanyoko mpanimfo atam. Ni edi mahama tam sorry mampani mahama ni edi natam. Ni edi na nado atam. Ni edi dinkof atam ne ade. Abi ameka me se na ade bi nkonsa de sabe mpredu asase de yesitete ni wonyansam ntino. Media me man me nkwaya ade ni da ho bone na makwaya me wi amakopa chew. Me ntumi mpa chew da na me nya bi nso da. Me pa chew na yese mani na me ho so na perfume ade bi esi. Na mani na me ho so ho ana na oh, pikura me kura me hu. Eno de me pa chew. Be se me ya ade bi me dwene obi hu as shada nwina ade bi me nwu ne sa nsoa na me de obi ahyem na no ho oka adwa mu wi a makopa chew nya ne sa. Eni pa wote ho sabe inyansani. Na yete so hyenkani abre bi adwen obi ka ama no onyansani bi adwen obi asema no se o da bi se ya me a e ka menye ne sa ye de ya me a enye me de be kaya ne magya de asem de me nua o hyenkani so twi hyen wani sasa bi abadamfo o mti so antwi obi de ama na waka so twi sa de no apa obayan fom so akofo wi naba eti sa wote wana wo ka asem bi a ya adwen ho me maame no kwa na sade a wo ye ne se be emfa mponto nya ni munya mre me ka se maame hey wo de woni di me na me godin nti maame ye keka na okeka begumi so maame mo ani na ho na matenya me maame na matena no enti sa asem bi si a eno na me wa kokodo se betuma ka bi ne se asem si na no wo anka ho asem me de anka me nka bi na so na nado mo so pa no na asem kese se Sammy Gyamfi ni nkofo bi no a mentimi mo mu di minni wo mo e kam kum na nado maye nya me kum na nado maye was eye dua bokese so ampa se Agya Kwabena na wo papa na ya na nado ye se Nyankopon Kwabena ni se Nyankopon e ma pa bokura kwachi na mema to bi wo se onkum na nado ma wo Agya Kwabena sabra no na wadwim na ye wo se na Sammy Gyamfi ni do bo mu hira na nado ana na wonim se wo mu hira na nado ana eya no mensam eti se Nyankopon wo ye se me no mi anu ya ye wo ya a nipa tu nipa fuya Nyankopon nipa na tu ne fuwa enkada no Nyankopon soma me yekokum na nado ne ba wo mafi se nipa na tu ne fuwa na tu saso twedi ampo Nyankopon oti obi afutuo na onti obi asem no ode ono ana dwene ye adwumanti no o me nipa hu ba bi oti ejidie ene de hu Agya Kwabena obi adome na nado sei wo Ghana na ntu kwa Kuwait ni Afghanistan ni Pakistan akwantu wa nko bi ene dead so akwantu wa ntu bi na ot Ghana o focus kum na nado ma yekum eno de nana wo UTV e wasenka wutumi ye bibi kas o condemn asama mo kan de mo anka ne ye nya sa ye nyina ye ofa no na nado obetumi awo ye eya manu asam ye enkodru sase ye ku ade na nado ye kase awrade nkum no ese bi Judas kro yi Yesu ma ye no obi akuno Judas kro wo yi Yesu ma ye no what you say ya bompa ye say ye nku Judas aka koto na nado ne ba omi o ma ye o ma yiye wo mo di school aba fa me kwa na obi ekubi odi so mfaso hwena nado niam a wo mo di ba Ghana se eto se na enka bi akoma iko nanim waye bi o sa na mo nso mo be ye mo ye bia ye be bobudi amamo ye to aso aka se kun ne maye Agya Kwabena wa wantumi ankondem sa wo platform kase anka betumi aka me ni peti wantumi anka na obi kwaka se ewei de nanka efata Sammy Gyamfi ori akwa me despite bia na fidie a wono wodwe so obenya mfaso nya bi etua oka no wo de wo waya Sammy Gyamfi kasa mafo na na akwa kasa ma Sammy Gyamfi no de Sammy Gyamfi de ne de enye obi Nyankopon ahia na ma wonya mfinhia se na nado ne ba omia a yenkura ne yabo mpa ese ebeduro ejenduo de ejenduo ne yakwa sori akwati a enti de yewura Agya Kwabena kwa kan wo na opena nkrofo di watam na eya me yasa nkrofo di watam na enso wo na apetoa na pena maso no pon ana akwara bi wo fa ha ena wuti se de yaso tiri yaso fiti kono obi se wuti se do ma hantan obi se wo mena sese krokoko de ati atwo obi se wuti asas na mayew tesensam na meti amintumi nhwe fi se sabe betumi emiku betumi eminua betumi ebusuani ni edi watam sa na me ni edi obi atama na emeza nya na fonkola no wo mu no empanimfo ni bi atete nkenza me nkola nso atete nkenze
Everyone was up it or be careful, watch out to a chum. It is the account and in Minayo, Sabi, free here. It is the one who was some cat, and now we are penny more. Now we can have a first one, as we see our back. Now I can win some, I will be taken out. A brand casa, obey a casa. That's all what can be said. Oh, go in any massy. Oh, go many massy. Oh, back crack squad will be the video number of a funny datum. I cannot wahano. We don't crack with Joma. Wait a minute. Who couldn't eat that? We grab a mamma who couldn't eat Jacobna. Some Ghana for penny for. Yeah, can't say your mamma any woman. Did that just a penny see a doctor to put on your jamu. Yeah, GBB, yeah, Genie. Mamma and your jam for. They are no billion towby. Ghana for no woman, no, nay, Bushia for. Ubi cassette your billion, Mamma and condemn in your Kodana, Mamma and Kodam, Sadia and Qualani Dietino, a version of Musia. Now, Mamma has a son, summer and so, as a Baumian and another, or me a Ghana for. Mam penny. Yeram Hammer, where a gun and you be Cassetiana Bemia, Timusumu being Cassentiobi, Namos of Soso, the Sabbath, Sammy Gyamfi, one new P, nearly PR no. So I bought Sabia war, be a more driven in our casa. Mira, and should you obey, and in Guasia Benano, and I don't know, and in Munano so as name, and in Guasia, as a year of army despite. Wama, in your show Sahano was one Cassafana Quenano. Betty do be, and I said, bet defend you. One yadi, Minya come, me too, for another being with us over here. Because who bought a million better man will wish ya, and funny say ya. Yenimunya Sasibia, Mamma and Cabra, and no being fire so. Now, on Sienyansa, Namma and someone, and yet ye defend you will be, and show any mono, as Obidio, Obidio, and yan and yet, Nanado Yan and Yan can't tell. Yabeka. Say you're a Mahama, Suyana, because the Yan you could be to about, and yes, Qualaso, you benefit me as a photo. The Kunanado by Kunanado man, and I don't know, and it's a way a day. And I don't know whether you use my. It's here, right? So, I know, young what this social media, so television. So when you're Quenya, won't find Kenyans and some, won't cast someone who wish your 4 p.m. because I know me who baron or Casapa, a yamide. Now, my young cancer, and Jawa, and yet we get it. Mamma, I mean, baby. Yes, Subibi, then Colano Bano, who's nay, in your Penyah, young family, and your son, and why. This week, dear, Agya Kwabena. While here, I'll grow there Wednesday. I said, Agya Kwabena, yeah, be the threat as we share them booking the papa. All I say, I said, them booking Agya Kwabena, but I said, Agya Kwabena, ya the trend numbers or ya the book is numbers. Well, Nyame Betchere, Ubet Matre, Wagner, Amame, Ewa comment session. How you pin a block media? Accra.